Draga braćo i sestre, vjerno se pomolimo Bogu Otcu da obiljem svoje milosti blagoslovi ovaj pepeo kojim će mu znak pokore posuti svoj glave. Bože, Ti nećeš smrti griješnika, nego da se obrati živi. Usliši naše molitve i u svojoj dobroti blagoslovi ovaj pepeo, kojim ćemo posuti glave. Priznajemo da smo u pravu i da se u prah pretvaramo. Udijeli nam korizmenim zalaganjem u proštenje grijeha i obnovu života na sliku Tvoga uskrslog Sina, o Kristu, Gospodinu našem. Amen.